Это мечеть Ай-Василь Джамисе. Ее 30-метровый минарет возвышается над поселком и виден издалека. Мечеть – одна из 3 существовавших в селе Ай-Василь и единственная ныне действующая. Bu cami 1840 senesi kurulgan cami. Bunda bu köyde 3 tane cami var idi. Aşağı mahalle camisi, orta mahalle ve yukarı mahalle var idi. Bu şimdi aşağı mahalle camisi bu bizi sürgün etken son 1944 senesi. Ondan sonra bunu kulüp yapan ediler. Kulüp olduğu için kaldı bu cami. В 90-е годы здание мечети вернули местным мусульманам, но только спустя много лет они смогли приступить к восстановлению культового сооружения. 2013 senesi bunda Ayvası'la yaşayan bu sarılar, tumbalar degen bir horandalar. İşte yardım eteye dediler camiye. Onlar başladılar yardım etmeye bize. Ve 13 senesi biz başladık. Rahmetli Hallaka, işte Abdülaka, onlar hepsi geçindiler. Allah rahmet eylesin. İşte son başka cemaatler de koşuldu. Bayağı işler yapıldıydı. Bana Caydepa, işte o $30.000 vergenedi. Biz minareyi kurduk. Мечеть восстанавливали общими усилиями. Кроме молельного зала, здесь есть классы для занятий и небольшая комната для путников. Bu 2 katlıydı evvel, 2 katlı camiydi o. Şimdi 1 katlı oldu. Yukarıdaki katını dağıttılar işte o vakti tahtadan yapılmış idi. Minaresi de buraya dikildi. Minaresi çıkarıydı oraya. Eğer anda yapacak olsak yol çıkılacak o. Duvarlar bana plaki taştan yapılmış. Anda sement de yok. O kalınlığı anda 1 metre. В планах местных мусульман облагородить двор и построить абдесхане помещение для омовений. Но уже сейчас Ай-Василь Джамисе – настоящее украшение и символ поселка. 5 раз в день здесь звучит эзан, призывая мусульман к молитве.